kami hormati, itulah tadi kata-kata penerimaan dari Bapak Haji Muhammad Amin SPD. Kiranya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya nasihat perkawinan dan akan dibawakan Ustaz Andi Etan SPD dari Kabupaten Wajo. Kiranya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sinina akabatakon aku Allah Ta'ala tamat waktu makuto farsil sirah malakiku dan istimewa dari ada malapita yang mana sinina pangantara na bukti makuri pagka kita kapol wala tulangan na bukti buranewi masing-masing itu ialah patut kawirikada ada madecen ni ialah patuna Musil lolo ang wali-wali ang napuro ko para marichi. Parilalan na iwat pili si kanya-kanya na ajak nagagamangga alina sa bagitaw puli. Ajak nagagamangga alina sa bagitaw milik ya angga ni acara ka sendiri. Siti manisiri yang mana-manani. Siti menidecuk pada yang katay ada cengang yang diwali-wali. Oleh karena itu terigo lesu tak matu rebola tu dengan tak masing-masing. Betul tu nak tak dan nak tulut tak narepo to sifat roko sama yeci. Napa ni betul tu nalaw kusok narepo tu si rampe-rampe madeci. Terima kadana kong kekakurangan disampul batu manipang nariko ang kamasalah-salah yakyan ni madila-dila na sabak di tugaga tau suku ilibok ni iya kami. Pamata malapit ko sila surah malapit ko ang kay hadir. Rilalan na iyawat piwi na amanah kang alina tamatuan na bukti kuranili. Milok mapalat po sila payaring na dua lapa ada-ada paparingar. Terkhusus terutama alina anak duay bukti. Biasa tu yang kalinga pangajak na tamaton maka dahi anak nariko ang kanatanggala umilo bukti ajak musalay bola na saba arah-arah mo na tuwasan mo. Itu sering sekali kita dengar. Cuma mega minta matuatta madari mapahang makalalay ritujun na iya bahasa. Sitongan na desa na kadakoro masu amma ko mumati. Masu amma ko mukacalakaan de. Niyi ke pahang yung panoloripan imula makada. De itu namate tahu dari ko deralat yang jalan na. De namate tahu dari ko deralat ni pasuga na.
Di kemanana ada na tamakot tak makade. Nariku angka na tanggalan tak milubuting ajak tasanay bola arap-arapot tak na kuasan na. Makibatuan ito monro maguru ko tumajatan. Tomonro maguru ko tumachaka. Tarutama tamatuat tak milauki paraka. Nasawaan katungat tunan kayrona tau ibuting. Majak milaw na makada cantik na bini na watu na buting. Malolo umurok na bini na nasyala. Tapi apa yang terjadi? Napat na luto pula na buting. Iasa ni Sandro Bimana bini. Magi na sabain na macam piang Indo anak. Ang katoto biasa tahu. Di puresa mangidak bini. Ang katoto tahu di puresa irita Bimana Indo anak. Ternyata itulah makna makade tomong rumah guru di sisi na tumajat tata setidaknya ampita akhlak tak dena dapat itu kedokan lolo dito na dapat itu kedua nadara nari fotokura na makrakata sini na tamotok kung kay hadir tentu alena anak di Imam Fadli ya alhamdulillah gerta-gerta minta tahu dia watappan ada posisi memang punya pura na balay magarata memang bapak na magarata mato si Runtu si Makunde cantik Yusnita alhamdulillah cantik juga pertama itu nak narik totobot timparu manya mamopatu alaja ginabaru temakai nandang temakai isayani motor baru, auto baru, pola baru, lamari baru, kulkas baru, televisi baru, pokok na malak dari nandang. Ni kemadari nala di tahun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, oh mamula ni masalah-salah kedo, mamula ni takura-kura. Makanya nari kubutik baru tahu madari itu ini kisunelino lololisa. Yesi saya makon tarak oh, ang katungat ko ng katalap ko aja na bini lakay masalah malapuro bini ko lakin tagap po aja ko kanda nasang hati-hati kitinda kaki mo yang tertabrak hati ko yang tertusuk kubutin pargi mo ko tapi madali ko malalong ni tay more lakin nasang more kandi nasang akicho po atole po adonya po ada betulan makna dari ungkapan ini adalah apoji kiri pasangan tak pada toha mapoji di kaluku angka kaluku ya sange kaluku mapamula malolo sitang ngacua latu macolat malat dan atuk kenangan yero ya sange kaluku asal kiri telefonna yero na pake tahu yero lo mak galecu ye bugo na tapu irita daunna yero ne putaw e macca di passaring adidi iritai eka darona ipate matulubale iritai sabukna ipate meku passaring makke batuangi dega icacang ni kalukwe matukkan namanang ang kamanang maknana maka apodi di pasangat tak pada toha mapodi di kalukwe ajak mo pada mapodi ri golaga mapodi ri tabwe mage sangitapu famulan na mi macaning tengah na makaming capak na iyang lamot kemani oko camoy aga betuan na magtibatuan ni terima pasangan dengan apa adanya bukan karena ada apanya makanya di dalam nak kurangi maka defung Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah say tandra araja aku sengen na pung Allah Ta'ala na pancajiga ki pasangan situngan na itu pasangan yang berasal dari dirimu sendiri yet ko waktu muka lolo makanja si pae waktu ta anak darah makanja ampewe tau kesingi ipasirunti pada na to makasih ye na makanja purane waktu nakalolo na pasitaroku puang ipadamu to makanja kung kanabain nareko to makanja waktu tanah darah maceti mapagalapi isa hormati tawe maka Allah akan mempertemukan kita siapapun kita dulu makanya itu nareko to anak darah si kanja-kanja nadina mariga ileco tapai tapi pakasing itu ampe
Magi nasabak begalak kejadian pura namo kasibutin bukannya kebahagiaan justru air mata yang tiba. Makanya madari yang kalinya tega ya salak kay maufa tega to ya sa may maufa. Tu biasa tu madari maka dia tahu neje ufa ya anu malak kay magi memang kita maufa na sengaja gitu yang gitu yang lomali rantai ka, lomali motor ka, loma baju baru ka, kue ufok pa, tak dampun ka maraja. Memang sakta lupa yang yangi, tapi wani ijak buru. Sakta lupa bukan ibu, kok na aja gini lo yang ternyata tumatopi manang amo fakan na makulay tanya tutu ang kana minok naliyan na ni katusukuro na rin kong kamua tapi hakikin na amo fakan na sikti makunay na rin pupunay lakay panyayang lamah lambut sabara di na matampo di na mafidara lauri binin. Makanya adikku Imam Fadli ajak lalu mo patapay di mga Indo anak mo ajak mo tampo-tampo yang ajak mo mafidara magi si tuna uranewi na rin po na tunay binin. Si lapi-lapi uranewi narik ko napakalapi Indo anaknya makotoro alena Yusnita ajak to musaparing alimu milo ipadiri na ajak musaparing ilalang alimu milo sakaru ke podang apa katonga di makung raicaw nito laki na sapara mamakko in ang kabeto makunre mapakere-kere ang kabeto makunre na po jipendre tanrui mafalatoni ko kantoroi mau situni ko lalang ngelat ko sige ko boleh nanan nakipadat yaga Muhammad maka dia na piri laki magati bota na magati tomate makanya tidak boleh itu bicara na tomaturaga macam makun rekanja dia sangi makun rekanja na sangi tamatoy macay dupay ko fole macay pangudi Allah imu macet dupay laki muna insyaallah malak ko na singa imu macet pajok kay laki malak ko na singa nasabari maupun sedikit kehidupan kita dalam arti warang-parang ia putus seharga-harga mua setidaknya nanti akan kita bahagia pada masanya insyaallah. Makanya dari kuang ke masalah tak bahagia sangadendi prinsip itu ini na misa sifat dua ajak lalu tuli kepisah-pisah ajak lalu tuli kalaporo-laporo napa ni Yusnita na ipoloki malibanda laki tak tahu dah ikong ke masalah-salah laki tak tahu dah ajak tak lapor koma jelek sekali dilihat orang itu dari kupuran ni mak batal mang lapor mak pisang mak tu satu silib ini ya sama juga dengan Imam Fadil ya ketika ada masalah ini na sifat dua dia na tusabat na maka di guru tahena ia mufura na botin adewasa ia na tofura botin ipatat di refuna tamatoy yaitu den dulu patat den refuna tamatoy setidaknya ikurat-kurangi refuna tamatoy agayasan mega tutau man lebini makukai nae